Pemirsa kewentenang limbah medis saking pasien COVID-19 ring Kabupaten Badung nangyang rasa osah akeh kerame. Ini penanganan limbah medis nyane. Limbah medis inucap wenten merupa APD sekali pakai, tabung vakum, jarum suntik, miwah sanitiosan. Kekantenang panincapan limbah medis saking COVID-19 sampun wenten dawag Maretnya lintang. Katureksain aring bulan Maret limbah medis sampun ngantos 5 tali sama 67 kg. Taler limbah medis COVID-19 akeh nyane 100 ulung dase kilogram. Raris ring April limbah medis ngantos petang tali ulung ngatus pitung dase 3 kg. Miwah limbah medis COVID-19 akeh nyanit lungatak 3 dase kali kilogram. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Dr. Nyoman Gunarte Mausang, limbah medis inucap kejantenang sida kedabdabin becik. Paiketan ipun sampun meprekanti kesarengin pihak ketiga, sanes sampun nyiagayang genah pengolahan ring Cilegon Banten. Ngenenin indik limbah medis penanganan limbah kedadosang siki ring RSD Mangusade, raris meprekanti kesarengin pihak ketiga, sanes sampun medue izin pengolahan limbah medis. Paiketan nyane taler Mausang penanganan limbah medis pamekas COVID-19 ring Badung, mesai sarang kewentenan limbah medis ring RSD Mangusade. Kekantenang limbah-limbah bahan berbahaya tur beracun B3 wiadin bekas penanganan COVID-19 ketampung dumun sadurung kekirim ke pihak ketiga. Parawate Bali Pos Nguningayang.